Amen. Này cái nào. 23 तारीख से बोला सर. Hello everyone. Hello. Phùng cam cho tụi nó. Bác sự join khai tông cả. Thì kita borok join khai cái tu. So that ki ang kasi kani kok shay man nai. Khathansa life I think 6 years. Na 6 years back ang phai mani ani personal ko ni bagay. And bela ki hambai Khathansa na sa hamjang mari tama bagay and thank you. And it's my 2 million kaka narong ni hamjang mung ni bagay. Music video bufro nuk nai bai. Music video nuk nai dakti nuk nai. Ani own production ni Khathansa production ni to phaina ni ki chalewa na new year ro katalo nuga na eba if luckily ang khlai mano hungangge December nugui mano. Hello. Joseph bai kaham na tong kaham na tongo. Hai pa na kita sorry ro आजकल kita sorry ge saya tongo. Sometimes norok bo I think tamin sasinai masing saslang seklai ma jorai da batak to masing phai kya ngke kutung thana ne jora ka jaga to kise misa kongrai rong awan bade norok bahai tong mai sede norok se bahai tong bai. Hello everyone. Hello. Anay music video na singjak by Datino Tudi. Tunay ang kangyam su jora maya do manong bai khlai na to musungo fia ba wan sugu jora na we khlai jang nai bla abon bage ang ki sa time bonao ke Khathansa to bosoro duita rok ekta rok su phayung ke ba ka abon ro am sa ka hamjang mari tongo ang bage to belai ke hambai tamin satene ni norong no pipeline hambai am suk puila ni simi ano logiri tongmani agini je ani Khathansa team no bonoro am suk hamjago tabo ano bo am suk hamjang muri tongo belai ke hambai enta kaisang ga ang string attend khaya I think 4-5 বছর হনা but this time Khathansa production rok string join khana nai tongo string phainai string o phainai ani je chara rok team ni chara rok je dance khlainai rok borok to hata rok mang pori tongmayo but string ni bagi especially this time jong khwayo phainai norok chungno hamjak kangang ke khwayo norok chungbai join khaipe mano chini team ni dance no nai pe mano because Khathansa rok always not duita program attend khayo jeta abo chini Khathansa ni te string chini bisi katal palai mani bagi chung tamin sasinai janga fruke logiri ota te baki jaga to chung thange ba atam saga by Tripura ni brand music video ni channel lo no nugu hambai habo to norok ni wansung ma se norok ni hamjang mung ni bising te ke anom haike wansung mani bagi to belai ke kaham te baki bonai thogo nari do individually jotono different khaimano aro to kebo khlaimeya but ani musuk mani ba ani tamin sasinai ani je saima mani hingkangke khlai di but once you go kisa nai thoke khlai ke chao amhai te baki to ang asuk kunu sanani thangya tamni hingkangke sakangke chaje fanung mon ha ba no dimburo nuk khabai shooting khai tong mani dumbuni shoot abo hingkangke abo official kuno music video do
Khathansa borok news abo ngani ani khoroksa cousin ani kakan basajungni kalebari pre-wedding se bono ang help khane bagi thangmani abo kaisa nga tegasi tongo abo bo Khathansa production niya abo ni bagano tini ang especially ma phaimani ke jeta ang dumburo nang bobono nukha saimania ani je cousin by the nukha naki tegasa music video khlai tongmani abo nukha saimaya abo actually ano just direction ni bagi saman sirido alka production ni alka producer but tini Khathansa ma phaimani reason obono like bo ano request klayo je bina video no Khathansa production no ridi o mahita Khathansa production no no angrida musungu ini samani ba tabuk abono Khathansa production no marishinai abo kisa different different nayok different hero tamine naiki ngangke ani music video to particularly a video hayengla ngyable that's why ang nong no kaisa sanamu sumani ke a video ang direction je khaimani abo Khathansa ni by Khathansa ni video ya fia ba alka production ni tongmani ano direction bagi nakha but tabo ke bo request khai tongo Khathansa production ore dehne abo ni bagi no ani je Khathansa family no ang abo like sanan musungmani hinga ke tabo music video je ri mani ri nai abo no bono ro hamjang mungri di no exactly ekdom Khathansa production je video phayo ani sumai hai teng salama hai tabo kisa kisa ke rokhai om hai ingia phone ngai mano a video enke jehetu a producer ano request khlai ka je ni Khathansa production bising tin ang re na mosung ka to ang borok ni koimung no dinai khaina mosung yata narang na mosung mani bagai doa ko Khathansa production bising tin thang situn hinei abono ang riuri nai abon bagai ang nong thane kasen koyo je mane nor exactly ama haginu ge phone ngai mano fia ba o video Khathansa bising ti phainai tabu December first week ro release khayana eba o man ni last digi phano release khaibano nga amsung amsung ro hamjang mungde ham bojaga saya tong bojaga kaham kha bahai butui abono ro comment teke saimano abon bagi he special announcement tekaisang kanke Khathansa production ni jeta ani ekdom ani own je music video ro nga to ang by December first week kaisa music video shoot khaina tang tongo obo hangke bibani te kaisa tongo adong te tongo adong ni tongo ang joto kas no salia khlai tongo phainai truk truk nor kisa khalogi na singdi asa khamjang mori tongo ba kena ano bo nai singdi jora na di amhaita adi by lipikano to the next video o by sure if suppose na do borong ni jeteng salama bo to belai ge hit belai ge hamza kanorok belai ge hamjang murika tabuk adi by lipikani bagai jodi no if ani thani rasamung tongo borok by matching ko obviously borong no tunai kono problem kre ke tabang borong no tuna musung jong hono borok ang by kam khaina ni abo to borok kaisa nang bilina borong ni bo kaisa choices tongo borong ni bo musung mani tongo tabang gan bong no rikha borok gan hamjai phonangi mano borok concept hamjai phonangi mano so that abo kok sawoi akonei like tunaita by ani channel no support khaidi hinei sagadi naimari production okay Khathansa family rong no request khayo tabu kaisa naimari production hini tongo bono bothang ino support khaidi norok hamja kang ke subscribe khlai di like khlai di ang bini aro to habe nai je kotamo video tong pia bang sai khumbar koloi message to nin nukha ang pori thang tongo jo to ni tabuk ta message nai sal kachang no obviously sal kachang phainai Khathansa ni through te aba ang kokriwo khatha sal kachang ni zone ki alada so sal kachang je zono match khayo sal kachang not only actor bob kaham sabo he is very good singer belai ke kaham sabo so bono bahai ke tu iman Khathansa production no obonang chai tongnai obviously phaya tongya phainai but Khathansa production kisan leo almost engke te katal katal face ru tu tong ang jate norok ang je chere rong ang katal Khathansa production ro rikha
abono no norok ekdom belai ke hamjang morika so norok ni bo expectation dong je Khathansa Production o je sapon phaigang gang ke kahamang nai hine to ang ama hai face no rutu dong teisa ketal ketal ke nong buskang tunani norok hamjak thun obono nai nai aboni bage ang saito gui dong phiaba ani mote ang je musung mate khai maya ngi dong je pru man nai afro norok nok nai ans MGK kaisa ko gya kani gaitham no saimano but nang tam sana musung abono nang nini wewo nini kaham kok samung ni bising teke nang ang sadi ane thane answer tong hang ke ang no renai after long time ni pore no go live obai ang I think 6 years nang kana Khathansa live phaijaya abono narok tabuje ang no ba chaka je ketal go phai tong tam sakamo ketal je music video abang direction khlaijak but Khathansa Production ni ya but bano request khai kane phai bisingti phai nai so that narok bong no support khai dia ma haita bayang Khathansa Production no belai ke no hamjago agi ni simi no ang support khayo te khaibo thangnai belai ke hambai narok ne ma haike hamjak ma man kang ke angbo khatungo nangni bagai ketang tongsak ang kasya kaini entertainment feel tong mani ba nong no kasya kaini yafar nani narok ma ke support khaman bai ke belai ke hambai by actually tabu kokburok industry go riang rok ni music video mang se no go but dewarma songke nuk se nuk jaglia Karan Tripura dewarma riang abo to kaisa title se do sung jotono tiprasa abo tabo kokthai ki jatia dialect change ngo riang rong ni dewarma rong ni tikja alkango amsuksi borong ni botongo chini botongo abo kunuya sung jotono ek no amsuksi te kuno amte differences krido arke tiprasa kokborok industries kotor khai tisana chaitogu sajok dibai kisa support to tiprasa ni thani tongo try khayo belai ke try khayo omahai kintu chini oro industry chungse abo chungto accept khaina kha phiaba industry hine kotor ke songsaran bagi sung okra rong support bonango government support nangnai financial support nango ga oro to individual khai tongo abono chap nani tikisa jora nang pinai try khai tongo try khaya hope tongo je salsa kotorung thun maybe sung ejeng thangana jeng sai me apang manana tabung je sung chai tok tomani reason no tabung ni buskang ni je cherai rok phainai ro borok jate ulo jeng je face khai kya abono face ta khai ton ama haike wanso gono samung tanglai tongo naigena buskang o thangi man norong ni hamari norong ni hamjang man norong ni support ari oi dong good compliment by Uyati Prasa, not Devarma, not Riyang right by. Obviously, abo na dito. Title to different to. Tabo one sarong ni saka hanggang parang nikikri diba Chakraborty Das. Hai tong bili na chini bo hai no. Hanggang to abo khawam te khag mung hai tato ni di ang boto niya ang joto no ko hai tat hai rok feel kaina ni kos ko gyata sang hai diba. Koroksa ni borok to obviously jotoni community jotoni kono tong amte hame wansungnai yashi pasta si soman kring ke bahaya daba to phiaba je positive wansuk tongnai positive on tong hang ke belai ke chaya daba bai jungso to support khayo killa area ni hambai belai he killa area auto chini tiprasa ni bosong ni bisingo jamatia ni bangkugo bas kang no adong no nogoi mana no adong phaya no Khathansa Production so hamjang mungri jongdi Shiari Debarma good morning bye good morning tak to good afternoon singna nai to ha 11:57 bajui tongo wansar ogni dialect tebo kabang tongo haifano borok Bengali no sao abono Bengali no sao takta misis na Bengali joto no same no
abo a dialect no borok Bengali no abo no to amai ke salai dong bole na dialect change ngai no man ngaseng kai tabu salai ada ba sao bole Francis de Burma vulgar words use khaimani no nang tamo shanai I mean nang tam ni kok shai tong ro sam mung ne bising te shamani de resab mung ni bising te je vulgar words use khaimani abo indirectly use khaja gi tong do abo hamiano hini manu phia ba nang tamin sasne ang to hamza gya but je individually independent artist rok to borok khlai tongo tabo borok no thangai bujong na nangnai kaisa kok kre deba khuk kutei bai bujok khang kang ke je suk bujia borok khan se bujui thango hene ke chung o mane rong no taktam sesene chini hamia mane no chung social media o pisarei hamya khlai kang o je borok je bujina thang mane phano bujia ngai thang so chung ama hai rong no thang na hang chung personally se turuk personally malai buskango makhang na shiglai bujokang ke bujia ngala hake matongta maybe mistakenly sipan manu om hairo hedba but nang aje hamiano no desi sung phunu goi bonon te dusri khanga bororo gri deba kasha jesuk buja khangka phikung jamra bukur khai thango te samani saime hima gri deba kasha ko e om haita tar mane angkai wansugo je ama hake kokte shui tonai rok to hamiano but phiaba borok maybe intentionally siya pa nang imano so that ki sung je saimanai ro okra panang ka je sapan ka borok bujok khang kang bujuan hai ki feel khayuta tabok su wan sarok bai kok sana thangke sung se borok ni kok masau borok ke tamo haimya abo hanggang ke chung mani tong abo chini plus point borok maya bong plus point so that nung jodi ni sana mo yang ta sade nung bong no bo sade chini bo sering de ne abo tamina ni tami sa na ni jina hoite bo abo try kena ngota jong borok ni language to jong mani tong mole na jong tang sai tong ne ba saya ko to saya kono issue kore Mohammed Allah, how are you? Very nice, good video. Thank you. I'm doing good. Bishal. By Angbo, Nung Hai, director, producer. Ang namusung tong ka no balay. Sasago balay ke hambay. Kaya ba financially strong niya hanggang ke all I know tong na ni balay ke tough because chung norong no ya faro thik no video phia ba video ni bising te ke kabang ma crew member tongo kabang ma location choose ma khayo rang puisa thango to nung in return busuk mana ni man ya abo expectation na rakhang ke samung khai me yang thangnai so ani hingang ke ani kaisa motive ba ani wan sumani hingang ke ang online no chale friends mi hamza go ba kaham content dewi nong no just kizatia nong ni buka sad ngi tong pru eba tong thoi tong pru nong no kizatia nong ni khunju bising kai hane dewi norok ani bising tike kisa kha tong thok tun hine angabo di mansa otherwise tamis sesne brang khoros khai je in return pha phai abong kang nong no te description di manglak balai ke hambai bishal but really matter ro khitam se deman je babe ro sam mung se jago a we ro ri bo chu sung do ngang ke ko da go tamin se rino particularly ekdam concept wise one so ke khlai kang ke ang to na bo koyo amai ke khlai ke no sao ngai nang to ano saka ama ke toni man bagi belai ke ma ang bo belai ke khatung kha nang ama ke wan suman bagi NC Production P Kapsa Practice
करना है नवारुण तू क्या कर रहा है यहाँ पे बेटा प्रैक्टिस हो जाएगा डोंट वरी बाय दिसंबर फर्स्ट वीक हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उससे पहले मैं तुम लोगों से एक दिन मिलूंगी ठीक है एनीथिंग एल्स bayang nang bay malay na musung su Ritika ang to malay hiya nang bay jefru malay na musung o phay malay phay di nang boro tong abo to siya pia ba nang ano jefru pa no kang no sine pa nang imano nang ano if kunu jaga no gitong ka obviously phay kok sa phay di ang bo koroksa korok ne ano bo khabay hamjage malay phay ke ang bo khatungo so nang ano saka nang ang bay malay na musung so phay malay phay di belai khise ang khatung nai Mathia. Chini bororo wansarok bai kaijak mano tamo shana muso nang bai. Nang tamo mansuk abos nang sagradi because na dito. Ang bo hamza gya. Joto no hamza gya. Lukuni bororo ke bo hamza gya. Pia ba. Kaijak mani mane hingga ke it's personal choice for his or her do. Mane bini boni personal choice. Nang aro tabu thangi dam sanai. Nang bono da tui to totra bogi to takai jak hin tong maya bele. Ang bo hamza ge personally phia ba je kai jang nai rok no bo jeng mathagi na rok mai ne reason nga chino ro kuno customary law chini amte kuno snamjak kriko jeng social media wa haino chir khoi tong lai mano yang chir khoi tong mano hamia kok thai bai salayo hamia comment pass khayo phia ba nang jeng tini ama haike mathagi mai ne reason ga chino ro kuno law and rules apply khaise ko that's why sang oro om hai ki sang ke bonyo sato ya but ang personally hamza gya and there is a kok kan ka ang nong than ka shano ko jawo Khathansa family no basically ang koyo जैसा पनो हिंदी जैसा पनो शादी खुक्षित्रा श्रीमानी बा खुक्षित्रा शालाइमानी हिंगे आबो जैसा ने बागे पनो चाया तामे हिंगे बस कांगने बोरो हामिया खलाई तो आबो आलका बेपार फियाबा नों जे निनि तामिन सेसनाय निनि जे फोरोंमानि नो नों मिउजिक खाइ दङ निनि आ जे हामे कक्ट सि दङ आबो बन नो डिफाइन खायो दो नों बमा हाय बोरो सो देन आं आबो हंगा गे आं हंगे खुक्षित्रा हामजा गया नांखांके कक काहाम बायखायै नांखांके कक इनडाइरेक्टली खायै बुजोगे सायमानो किन्तु खुक्षित्रा हंगा आं हामजा गया दैट्स व्हाई आं जतनो कोयो जे जैसानो पनो हिंदी जैसानो पनो शादी फियाबा खुक्षित्रा कारि ओइ जे हिनमाने आबो हंके इट्स वेरी bad thing abo khay ang hamza ke nong no kaisa request khayo Primary production ang to taminane singer ya ble manai taunin bumu to saimale ang nang saladang khabre dang kha but ang to singer ya so that ang no rasabi khrari na ni mangalak ang hai no ko tong thisa te hai no kisa kisa khlai na jat borok si ang toro Khathansa baise malane phayo ani Khathansa family be malane phayo ani Khathansa ni bisingti tam phai dong ang bo sana phayo so that oro community no tui kok sonani abo hingkai ani mane ang personally saglak because omong kha ani production channel ani entertainment channel so that ki ani je ani subscriber rok je ano hamjogi tong rok borok Khathansa ni bisingti tam unugui manno obose borok expect khayo so that ang abo no sawo tak bus kango kaisa music video phai tongo obo ongkha
Adong boya, Edi boya, Rocky Murashing boya, orang kakisa different borok, bono producer, bono nayok. But bono request di dihine, show norok abono norok nugui manai, norok hamza monu de abono bo. Nga bus kango pai tongo, inke te tringo seng kwayo pai tongo, abo kaisha. Karan Tripura. Ang akong no sakable no je koktai hamya vulgar word to just hui dong nai no borong no publicly target khaya woi personally sakang kengke borok buji thang nai akong no sai dong ble abo to hamya no piaba nang je samane no phano public go tu je target khaya ke abo hamai thang nai akok boya ble nang borok personally 사회 부족한 게 maybe ang personally 카클라요 이제 아 보러로 부족이 당네 이제 아마 이렇게 꼭 다시 있던네로 와키라이 TV 뭐 프로 누구 만노 어제 타복 그tal 제 아 프로듀서 नो 나요 프로듀서 नो তামিন সাসনাই বনো যে ভিডিও খাই মানে অব নুই মানে কয়েকদিন নিবিসিঙ্গো ব রিকোয়েস্ট খাইকা to ang binikog no naraka to Khathansa Production ni hoite no a video faidong Mathia ang bufro kajang na hinuan sugito kajay khenglak diba kajang na nin nang na ako geble je kajang na musong na kajak thun je kajang na musong ya kajak ya if possibilities tongo if jodi na anu bakha musong ang kajang na nang kang ang afuru kajang na if jodi na ang kajang na musong ya ang afuru kajak lak so abo hanga gani choice se na singi tongdi bufuru kajak iman abo to ang kajak hanga to obviously khogoi to kajak lak nuk nai bile na Lipikano to ikitang music video khailia Lipikani bagai music video tongo bile কিন্তু জরা গথ গিয়া জরা সালাবিয়া আমনি বাগে খালাই যায় ফনাং ইমানো প্রফেশনালি যেফরো খালাই জাং নাই আফরো নরক অবভিয়াসলি নুক নাই কারণ ত্রিপুরা কিসাতে স্টোরি তো মানে হাই নো জাস্ট কিসা সব স্টোরি ang asay mani parang ke khwai tabuk tongo tabuk tongang agar talago Krishnagar Jomate akong maneble jomate action maneble ang Okay, so nong no abono kaisa kok sanani phaika jora man khang kete shamalai finai Dharma Records lots of love from Killa Baino by Nini Tabuk young generation ni bagay Nini fab singer Sabo one male and female okay ekdom ketal ni bising to shaitong ketal ni ang to as always ang parmitano hamzago parmit chalao ganke arpan jamatia there is no why tongo obviously bin khorang nang always no appreciate khayo khabo hamzago ketal ni bising tongo tabuk je Indian Idol tamsakamu Tripura Idol ang nairo borong ni bising tongo Basrang Rupes Pia bang borong samung khaya ko even salkazang tongo nice kasha music video kaina thangke rang busak thang bai abo nga gai it's up to the production house nang abo no kom khebo pai mano kobang khebo pai mano aro particularly 10 20 1 lakh am hayen kre nang bom hai nini music video nang nang bom hai sani tong ri chum location abo buju se
budget ngo so nang khlaina mo song hang ka bo ni budget ang khlaina mo song ani budget মানে ang je babe khlaina thango haida JP creation by ang bonini para kanani na okay khwai champor bo jaga wo JP creation anything else ani ke Kalanpur boiragi para acha chalai dong habla kuso bo tulashikor rasnogor tulashikor na champor champor to tulashikor block tongo so angani para singange ani khwai ani para khwai singe to obviously tulashikor to ani ayengo ani posting sang first posting man se tulashikor to tulashikor to thangnai no karan tripura couple industry ni samung khaina rok kisa successful angmani poreke kamai tongbai asuk samung khaya angbayu abo hainke couple industry kuno dino kuchugo kagla बाकी का पता नहीं करण त्रिपुरा नंता साबने कॉक्स है तो सेमेनिया आने हिंका इनके आंग नॉर्मली ओ एंटरटेनमेंट फिलोसफी अबले आंग खरकसा गवर्नमेंट जॉब खाई तो ना सो आने ड्यूटी तो आंग जेप्रो जोरामा ना आंग फ्रंट खायो बाकी नंग साबने बाकी कॉक्स है तो सिया आंग तो कमाया आने तो खातनसानी वीडियो ने थाइमानी पैटर्न amsuk no je Khathansa Production yearly duita eba ekta sikhayo so abono ani shomay video khaitani da ani shomay video more than 2 lakhs thanga baini ni video khlaithani rang rok busuk rok thang abono shaka chai tong bole abo jar jar depend khayo production house ne upor depend khayo location upor depend khayo ri chum resabmung abone upor depend khayo happy 2010 malai mani tak 2024 ngi tangka nang malai mo songe faite sa malai fedi sun versus sungsa hobo hangke ani kaisa announcement tongmani Khathansa Production ni bising tike kaisa music video phai tongo a video hangke ani production niya fiaba je producer music video khlairika a video bo Khathansa Production ni bising tike tuno musung jabo so that angabo sanani musung mani ke ne norok je babe Khathansa Production ni video no hamjang muriwo ama haike no video no bridi maybe norok taminani tabung je young generation ni hero nunu gyapanangi mano because a producer no anayo am haita so norok abono hamjang mungdi a kok sarani yang Khathansa Production no to video ay no ang belay no na tawag okay anishma pembele by anishma KD Deborma anishma film taksa ponto shoot khlai ko because o yaro ang belai ke August ni simi sori chaya tong mani then kabang ma situation bound khayo je shoot khai ko je fru phainai nok sai mani thangai no free no gan khaina no legalai close nice shit close friend ni taminani tamisas nai kathamani alka professionalism alka do ama hai roke kharok tawan sok de je mane close ngangai no free o khaina am hai professionalism hini ba kaisa kok tong bolina ha da ba ganke personally close it doesn't mean ki professional effect hai professionalism mo effect hai job de hai no chikon mikon job mai buti cha dropta
Okay, finally, so ani kisa time short norway amsak tamin sesnai malai kha nong no kok sarkha ge norong ni amsak hamjang manu ang mo khatungo ulo tesha malai nan tong hang ke malai pinai ang live pinai tabuni bagi hingga ke amsak malai blai ke hambai norong as ke jorari tong mani bagi